Kalivondeni wa ukava wakeli wa kilungu cha amoka mauvo ala me mathangu ni thangu ya Daily Nation ni thangu ya The Standard ni terasas kithuku anzo mona mathangu ane ma umundi twi wakeli wa matuku miongo elena ana mwini wa katatu mwaka ni wangili elena miongo elena thantatu twambie na ithangu ya Daily Nation na headline kana chongoka nene chaandikitwe The Plot Thickens na hindi ningewa ya cheba kuma kwa kaunti ya Kericho vala panepeo wetekana kana bena kabuli imwe inathikiwe andu alame wetekana tayo 14 alama nambi wetekana tayo 14 masio kama wetwa tayo 12 tayo 13 ku namba ye namba omanyekana nesa na nebane bokitumwa okula nyama kulyo yolo wakisanga kiu nondo namba ya andu alama thikitwe bau wetekana yenesa isabu yenesa kuetwa nesa yo niyo jeva ithangu ni yakeli na ya katatu na ukunikeli no wendeye ithangu ni ya katatu ni mauvomi ya minister wa tene wa maundu mandi sianza Rafael Tuju huyo wa thantatu wiyo musi wake na mawakili make mana wetata wethiwe aya kana ilaitwa went missing na mako na devoti seseni cha polisi na Tuju kwi iyo wethiwe akumbuka yumelia wetaka nawe ndana ategere nyala indi ela woni ati wene ngali utamisi ngali etena number plate niwe nicho kitumi wa isi wendi kwivitha na athi kwivitha musini umwe ulota na weta niwe va county ni ya Kiambu na ikwiyo eyumelia amina kuelesio kiu mabisa ma polisi mamwe Kiambini na baloko mie kiseseni cha polisi na ende Tuju ni twetela tuone kana no kumilo kotini na ende polisi yemukonania na kwitha we kana mawakili make na musi wake manane nganite mauvoma uvungu kana niwe waite na neotegetwe nyara na DCI Amina Mohamed piyo no ile motula moti Tuju amba na minister wa usese wande ne Kipchumba Murkomen bala methiwe maikani ateti yolo wa kwekelerwa stage managed disappearances kana wesa ithia no kibindi no nyomwe mwete kanyara na mwebitha na inde moyasha kana serikali ni kuteka andu nyara ithangu ni akatatu ya Daily Nation mauvo angimeva mako maja kwa mwene ndi na inde ni mautanu kwa uvisi wa munini wa president vala uvisi wa munini wa president Kithure Kindiki ukwenda wongelwe shilingi milioni ana na miongo 5 sia mautanu ani hospitality ni maundu ma kutanithwa maundu ma catering isine maundu ma leu aende maundu ma hiring helicopters choppers kukombwa chopper kwa wisi wa DP Kindiki wenda wangala mbesa 450 million sia mautanu hospitality na hiring of choppers livote isu kwa withianu ithangu ni athantatu ithangu ni akana TSC nenzama ya kumandika alimu nayo yenda shilingi bilioni 300 kila mwaka kuandika alimu ala oyume me interns ngili miongo na ana 44,000 intern teachers kwa TSC yenda 30 billion kila mwaka kila mwe yenda shilingi bilioni ile katono 5 sia kuandika alimu asu ithangone ya kana ya Daily Nation twilike thangone ya keli na ya katatu ni alama uvome nengeto wito yolo wa kavuleka wanda kuya makaburini ni kauntini ya Kericho vala kumbukie kana ando 14 livoti siambe inambia watamia ando 14 kana me ando 14 ni yana athikiwe kavulini kau naende court na wo umia file kana court filings na sesiona nia kana ni me ya andu 12 kuma kule no maende no kula nwa yo me esu yana ata na me esu yumeteva na konaindi ata nikenda wese ithia me esu ni athi kwa bau mobisa mausese matesi county ya Kericho kwisila governor Eric Mutai nominate kuweta kana we mesu kana county ya Kericho ndio konanywa na kuthika mesu bau na ase kana mesu ni batonyekeke wa Yumete county motoi ya Nyamira na ndio mobisama osese maiselo no maende kwa kunikeli kuthiana umo wa mesu na ende koti kwiyo ni wethiwe waumya
koti ni withiwe waumia ilaitwa order ya kuvukua kwa miisu nikenda wiseithia ni kwa DNA na ni yamanyikana umo wayo. Ithanguni ya keli ya Daily Nation. Ithanguni ya katatu ni mavo meokonia Tuju naende Rafai Tuju kwa ni minister wa tene naende minister wa tene nuna wetekana hata waye kwi wa thanthatu musi wake wako na ripoti kisini cha polisi naende mawakili make wanamo makona ripoti na masa Tuju ni waite na iyo ni yumelilie na yumelia aelesia kana we anekiti kwibitha itina wa kwithia bengali na mwati itena number plates na ende nena kueleza kiu na athi kwibitha musini umwe county ya Kiambu na ende itina wa welesi osu wonde Tuju ni withi wa Kiwambini ni movisa ma polisi na kabina kala kueleza kiu na mawakili make Evo Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Justin Muturi na Ndengwa Jiru kati wa mawakili yangi Evo Senator Dani Kitwanga Manzo na Tuju twendeni kana pena kilingisi kiki ima cha kutabi wa mali yake Dari Business Park kwa accountini kana kwa Karen Musini wa Ilovi na nondo wa loan ila wetekana kana East Africa Development Bank ya Monengi loan na yunda isa kuiva kilingisi ni kiu kwa tinona ambie kuungamia kutabi wa mali isu yake kwa Kabinda na Tuju ni wiki wembeni twetela tuonekana umonde no kwethwa ayumeliwa kotini. Ithangu ya katatu Daily Nation. Ithangu ya kana ni amauvomi okonya kisomo balanza ama ya komandika alimu ya TSC ikwenda silingi bilioni ili 5 kila mwezi kana bilioni 300 kila mwaka kumandika alimu ala kwa OU methito maithukuma interns alimu asu kana namba kutavya alimu asu kila makwata ni kana koti wa appeal ni wo onethiwe kana koti lo thine kia makwane la matungo iko ni wo onethiwe yumya mwamulo enzama ya kumandika alimu TSC yaandike alimu interns 44,000 na ala kwa OU methito maikwata silingi ngili miongo ilita stipend na yende imaile kuandikwa ndini wa walanio wa kutua ilaitwa permanent and pensionable na yu nzama ya kumandika alimu ya siya enda mbesa isu na ilika na mbesa isu 30 billion siye ndini wa budget ya mwaka utu wa ngili na miongo na thanthatu ngili ile na miongo ile na muonza kana mwaka kana budget ila yukite kusoma mwini wa thanthatu mwaka wa 2026 na kana budget ya 2026-2027 mbesa isu siye ndini wa budget isu kwa makolo nembesa isu siumava kwangelekaniyo alimu asu kethwa nimekuandikwa musala wa kwambia ukethwa wisilingi ngili miongo ina na imwe maana ana na miongo ile usune ilaitwa basic salary na indi commuter allowance ni ngili 5 isune ngewasia transport ngewasia ndamboka nayo house allowance mbesa sia kuiba nyumba rent silingi ngili kenda na maana thanthatu indi kiucha house allowance kithia wa ki itengemea utumitwa ba kwangelekanyo alimu alam me maskulu alam ya county ya Ilovi house allowance maile onewa silingi ngili 13 na maana 5 na mo alam endeni wa county ya Mombasa, Kisumu, Nakuru, Nyeri, Eldoret, Kisii, Malindi, Thika na Kitale na mama ilo kwata house allowance ya silingi ngili 12 na maana nyanya aswa ngionde na mo alama ya county ni langi sionde mailo kwata house allowance ya silingi ngili kenda na maana thanthatu edwa TSC ne kwitha imandika yikwata mbesa isu ikwenda nekenda imandike twethangu ni ya katano Daily Nation ni ulo wa kisomo universities imanisio nene sina milati mingi kwa mite kumana na kukosekana kwa Ilovia ilaitwa style projects na yu imanisio hivi nene siya Kenya bakuvi 10 ni kwenda silingi bilioni 3 nikenda sithe nisiamino kila milati yesu ya maendeleo kina umbulwe ni Auditor General mweki wa masabu ma serikali Nazi Gathungu bamwe na
mu minister wa maundu ma kisomo Julius Ogamba Migos kabina kala evigete zamani ya mbunge ya maundu ma kisomo na kimanisho cha Moi University Moi University nicho kina melati mbingi kwa mite ya shilingi bilioni ile katono ile aya kimanisho cha Taita Taveta University nacho kienda shilingi milioni ya naimwe miongo kenda na nyanya nikenda kiminu kilele melati ile kwa mite Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology na momenda shilingi bilioni ile aya University of Nairobi Lower Kabete campus menda kanabe na pama yandikete menda besa sia na ende pero kana pena mulati ukwa mite be melati kwa mite kwa mbewa miaka miongo 3 yaisa kubdela aya University of Eldoret yenda shilingi milioni maana atatu miongo monza na 3 komina melati ile kwa mite JKUAT na yo yenda shilingi milioni maana atatu miongo kenda na mwaka 5 komina melati ile kwa mite Garissa University na yo yenda shilingi bilioni mwaka 5 inya Chuka University milioni maana atano miongo 5 na kenda akatono 5 emina melati ile kwa mite Meru University of Science and Technology na yo ina melati 5 kwa mite na yenda shilingi milioni maana 5 katono 5 Kenyatta University KU ina melati 3 kwa mite na yenda shilingi bilioni ile katono na ende Egerton University nayo yenda shilingi bilioni kwa mina melati ile kwa mite katoa melati ila ikuwetekana tai kwa mite ndeni wa maniso inene ne vamwe na lecturer halls student hostels libraries amphitheaters perimeter walls academic blocks laboratories na dining halls isu ni mwakati ya melati ila kwa mite ndeni wa universities situva Kenya isu ikomi na usomea tusongana mbele ne levoti ba ila ni utapizeni ya cheva kwa mwene ndi na ende ni ya utanu kwa deputy president Kithure Kindiki na ofisi wake nondo yu ofisi wa DP Kindiki wenda wongelwe shilingi milioni maana ana na miongo 5 sia mautanu peke yake isu ni hospitality maondo ma catering na maondo ma entertainment na ende kukombwa chopa isu 450 isu mekwenda mongelo nisi amount asu peke yake ti maondo alangi lilikana mbesa isi hivi 450 sindene wa ilovia 1.9 billion ila ofisi wa DP Kindiki ukwenda mbunge evitukithie na ende lilikana kichonde ni sika kuongelelwa yuluwa mbesa ile sia abathitu ndini wa mwaka wa serikali wa 2025-2026 ula uthela mwini wa thanthatu ku ofisi wa Kindiki wenda mbesa isu tutapikite mwini wa thanthatu nikenda wisithia ni mailia maundu na menda 1.9 billion ofisi wonde indi 450 million nesia mautanu asu na utavia na ende mbesa isu yu siongelanirwa na ila sia abathitu elikana ofisi wa DP Kindiki budget ya wo then wa budget ya 2025-2026 mwaka wa thukumi wa serikali thela mwi wa thanthatu mwaka mabathitu shilingi bilioni ile katono kenda muonza na yumongelwa bilioni mwaka katono kenda sionthe sioka bilioni inya katono kenda na ende kichonde kioka itina wa serikali kubeta kuvia ya ithaka then wa budget ya kisomo shilingi bilioni inya katono 5 bilioni inya katono 5 inaletiwe kuma Kenya Primary Education Equity Learning Program mvango uwe mwanya wa skulu za msingi 4.5 billion siavetwa aya na 2.8 billion na sio siavetwa then wa budget ya Konza Data Center Konza ni live mataku makueni and smart facilities nayo shilingi bilioni imwe siavetwa then wa Kenya Digital Economy Acceleration Plan ku siendo taisusi ya kisomo Konza lazima ukwati wa mitandaoni nisio tilwa mbesa inde visi wa Kindiki wenda mbesa sia mautanu na choppers so meli vote sipa ile ni lango ni adhanda tu
ya Daily Nation. Twende no minukelelia ithango ya Daily Nation. Ithango ni ya 10 ni mauvome okonia chama cha ODM na mwene kivila wacho governor wa Homa Bay Gladys Wanga. Gladys Wanga yue yasekana ndene wa wiwa nodame kwikia sai na chama cha UDA me mota ODM chambe me ndawise ithia manifesto ma ODM ni mathukumithua alama nene likana ODM ni anenganite manifesto mayo ungua Azimio kabinda ka usakwani wa 2022 na Wanga yasekana kwangelekanio kululumelia kwikithia serikali cia mitio konesia thoko mondo vailite yone kindu kimwe mekwenda kiani wendeni wa wiwa no suo na UDA kwikithia serikali cia county ni cia kwata ilovia kwa ivinda na ondo vailite na ende kwikithia miana ya mawe ni aseuvwa ngalama ya mekalile ni athea ulusaine wo kitana na wo bate uteti utekwolichwa wo na ende cha batabyo kila Wanga okuetanekana me equal partners me 50-50 na chama cha UDA. Aya livoti isu ithango ne 10 na ile no movoma siasa meko ni President William Ruto. President Ruto enda mbokani kuya Nyanza na ku iyo Migori na Homa Bay na asekana ena mwikio record yake ya odhokomi eka monenga term 2 kana 2 term thini wa usakwani munene wa mwaka 20 ko Ruto yasia ena mwikio kana akasinda usakwani munene ukite aise kana avinzani make maina agenda atumeanda to iyo no tumie ndeto ingisia numano aise kana ne pumbafu nandu atuma numono na nandu bathi said they are useless alternative useless nothing yasia ba Kenya to in opposition good for nothing na ende yasia ndo asu ne ando bathi pio ndo matema na mayeso musinda usakwani ni munene wa mwaka 20 wangili ile na miongo ile na muonza ithango isu kana mavoasu isomea thangoni ya Daily Nation page 12 no gwethia livoti isu wa ukwe withiano wesomea ndo president wethi wa yeko na Kivoi. Nendo tusonga nambe tulike ithangoni ya The Standard headline day of drama. Aya wewe drama manyane kiucha atuju kwi iyo baada na visa wake no gonetwa visa va okiletwe ni mobisa ma polisi mamweke ngalene bena visa wake party ya ebu yake yenza nondo sati okiletwe no kilanetwe alikwe ngalene bena visa onge ba ni kwa timoni kamusibi ko video tuju ailiende bando ayoneka ena wo mwingi kana ena maumivu muno ayoneka ena maumesie aina neno amusivi oswa video tuju no kwasia wameniua yeye hata kufa ataishi milele ndeo wetanu inde thitwe we na mawakili make measia kana serikali ya President William Ruto niwe kumonyamasia likana tuju na utavia endeni wakilenge sekeima cha kuiva mukovo wa vengi wa EADB na ende baavi saisu no usiona na no kwesomea kwa withiano livoti tune na utavia onde no ithango ya Daily Nation ende The Standard ne livoti lama nengete wito na ye ithangone ya kana ithangone ya keli ni alama ovoma ko ya Kericho ni na utavia yolo wa kavule isu thikitwe andu ala ko imatana ambo manekana meana tano ndo livoti siambe ina wetani andu 14 na ende court filings siasia ni andu 14 na be andu ele bathakiwe courtini mundu wambe ni ola usunga pau etwa makaburini cemetery ela yengale kone isu sia county ya Kericho na ende etawa Richard Towet kana Ezekiel na ende David Araka Makori nake ni ofisa wa uiti ndeni wa serikali ya county ya Nyamira hospitali ni manene wa Nyamira County Hospital. Nondo governor wa Kericho Eric Mutai ya county yake mobisa ma county yake mo ti involved mayezeke u na anona isikana
nibatonyeka me isu ikethwa yumite nthini wa county Mutui ya Nyamira kwa mabisa Mosesei na maende kwa kunikili ithango ni oisu ya keli Mutui se wa makwani maene ndi DPP Renson Ngonga ni withiwe avetangia ma directors atatu ma Kenya Hospitals Association ila niyo yinda twaise sibitari wa Nairobi Hospital ma director aya ni Bakri Mogere Onyambo, Magdalene Koke Muthoka na John Nyiro Mwero alame bikitwa kotini maiwetekana kana ni malile kutunga livoti ya masavu ma mbesa sia sivitali usu ma 2024 December matuko 31 na yu matwa kotini matwa kotini na mabikwa maemosome mabiti omo na yu DPP abetanga makwani abetanga yokwani isu uma ina sikatiwa twisonga na mbei thango ni akatatu mavomi okonia uwa kitho ikinene kana TB na yu yetakana kana shilingi milioni maana atatu nisiwale twende wa budget ya kukitana na uyo mwisi wa TB na yu mabisa ala makona wana kuthinikia wa TB ma National Tuberculosis Leprosy and Lung Disease Program NTLDP measia kana kotilo kwa mbesa ithi shilingi milioni maana atatu ni kukutonya kwithiwa kuitunga na itina muno githito cha kukitana na usu we mwiso vande ito ya Kenya na indi lilikana budget ya kukitana na uyo ni thitwe iyo letwe kuma shilingi bilioni 1.3 nginya bilioni 1 ndini wa miaka ili mevetu na yu ndio manyithane kana wa TB ni uvikia na kuwa Kenya ngili miongo 3 kila mwaka va Kenya ngili miongo 3 na kenda maana ile miongo ina nadhanda tu ni andu ala mana kwatikania na wa TB mwaka muvitu wa ngili na miongo 5 siko katikati wa maana ele na miongo 3 nginya maana ele na miongo 7 nilivotea wa kila muthenya va Kenya isune siko sia wa TB Kenya nayo yendeni wa list kana top 30 kati wa nthi ila sina kana wa TB na wa HIV wikinye muno na approximately awau ngili miongo 35 ma wa TB mena wa modelo kana HIV the fatality ratio case ni 6% ya alameno uyo wa modelo ku kilungu cha thandatu yulwa yana cha kana wa TB ti modelo kilungu cha thandatu yulwa yana cha alameno wa TB ni media wa maitiwa ni thayo na sio siana kilungu cha nyanya yulwa yana cha siana ila sina kana kilungu cha nyanya yulwa yana cha siana sina uyo wa TB then wa case is on the 8% ya sieko isu ni siana nini sina uyo wa TB irango ya katatu ya the standard irango ya kana na mavosma tu juni na utavya mo DCI boss mini Mohamed na CS Murkomen measeka na tuju anekito stage manage paikendo niwone ya abducted niwone evidate ko ne makani sia teti yolo akeu na nicho kitumi tuju withi wajekiwa mbeni dango ya kana isomye kwa withi anu dango ya thanda tuna ya monza maubo wangi kwa gwa mosiaisia na mwethukesia matema sio nundu wetekana kana mauta ma petrol na diesel nemambe kwetha mena mo na ende nekumana na kaula wende kuya nde ya Iran pala nde ya Israel na USA maende na kukima nde ya Iran na yu ondo tumasi ya mauta ngala kwesi ya Middle East wetekana kana mauta ne mataonya kwithiwa matevo ndene wa petrol stations situ vande ya Kenya na lilikana April ni muvyaula ulunga mathawa ma mauta na kana wetha uyeka unengane livoti kila matukio 14
ama moi kwangelekanya moi twendete we 10 moi twendete wa kana matukio 14 ipra iketha yenengane mathoa meuma mauta likana moi oa katatu matukio 14 mathoa ma mauta mainavi ndo kana wala matwitevo ku pa analyst kana ataalamu nimeukania kana mathoa ma mauta na matwenetha mayambata moi ni twendete ku no ko tabia we saithia ni we yo bakabyo kule umanyekana fair noto nyambata ila ngale yaku pia mauta mambata sindu sionde sikambata nondo mauta makati across all sectors sia economy vande itu ya Kenya dango ya tu ya monza ya The Standard dango ya nyanya ni ulo amavomi okonia Russia na nde ya Kenya likana vedi tuna mauvoka na pe a Kenya methewe mayoswa na kutoa nde ya Russia kulikandini wa itasi andesi ya Russia kukutana na nde ya Ukraine na indi ve mondume wetawa Festus Omwamba kwa nani na kwethiwa nowe wethitwe aitongoesya iseso ya recruitment kana kuosa Kenya kilingezi kima cha recruit ya Kenya kumatwa nde isu ya Ukraine na ino nekiwe mbeni na avikwa kotini kwi iyo nule kilwe na bond ya shilingi milioni 5 na aungame ele two sureties wesaithia ni waende ya kwikalanza o ingi koti ni waisye kana ndailite ku travel kuma va Kenya kuthi nthi ingi atena uthei wa koti na documents yake cia travel cia kotini yu ithangu ni isu ya nyanya ve na mavoa su na no ve na mavoa ngi ma misi 15 kuma kwa Narok kuma kwa Kilgore Central Ward county ya Narok ala me kwikala na cheva itina wa andomo kwaya kauni usu wa Ukraine na Russia na indi tuwe withangu ni nyanya keep off public resources in campaigns EACC says uyunde mwene kivila wanzama ya kukutana ulosani na kulonga mituo ya EACC va Kenya Bishop David Oginde asia kana ateti ala muno ala menselekale ateti mailotomea male ya mwenende kuetwa isya campaign sio ku EACC ni kwate no kunena tunondo no twenene sakana ateti muno ala mende ni wa serikali maende no tumio male ya mwenende nondo ketha we public service kwangelekana we PS ni tuone tama PS mayuko no campaign ni tuone tama CS mayuko no campaign na mali ya mwenende ende EACC no yukonena we ni kwate no kunena tione kana nani nondo ni tuone te si ko mbingi EACC etete yosa itambia kwasea matambia ma kimeo atete ala medieto maitola mio ya muthemba toyo katuonekana EACC ni kumya mbwa na kuithiwa ye wasea matambia atete asu twende no minukelelia idangoni ya 11 alama voma intern teachers ni nao tabia idangoni ya 10 battle for Mount Kenya vote church cultural groups renew 2022 wars bagura ya Kimani ni hata likana 2022 President Ruto agwedumba uni kanisa yana yolowa yana na yu wetekana kwa yu wetekana kana hii kanisa nita emotiete na oingi cultural groups nita ngewano si agema wetekana kana 2022 si ina Raila na hiyo 2027 Ruto wetekana kanisa ni emotiete ngewizo si groups cultural groups isu si akethi onasio siena ke kubane maandikite undo President Ruto tonya idana ivinda yomo kukwata kura baele mbetani ya Kimani idhangu ndo isi ya 10 high court judges under probe deputy CJ Mwilo revealed only Philomena Mbete Mwilo yu Philomena asia no kanisi majaji asilimama kwani 10 makoti wa yolo wavukumi winde kana laita wa kuwete utulunde ne wa uya ko asu ne makani so ne Mwilo tusonga nambe tuminukelelie na idhangu ya ini page 12
ya The Standard, Senator Nyamu sponsors bill to regulate use of AI. AI ni artificial intelligence. Na yu Senator Molo tani chama cha UDA county ni Nairobi mwandu Karen Nyamu yu Karen no twaye mo talatala mbunge ni wa kwenda regulations iye kwendeni wa AI wesethia ni kwaze wa mia ya kulunga utumi wa mutandao umwe unokie wa artificial intelligence. Aya isomia thangu ya keli wone kila Senator Nyamu ukuendekethia thini wa mbunge nene ainde tuminene thangu ya 13 thini wa mbunge ya Senate nondo ne Senator thangu ni ya 13 ya The Standard, acid attack gospel singer in critical condition. Uni mwini wa mbathi cia kumutaya ngai mundu mukawo kwa miaka miongo elena na ende ni mwini thini wa kanisa wa Seventh Day Adventist na ni mwitu wa pastor na yu no nombiwe acid mwitu uyu etawa Mary Claire no nombiwe acid ni mundu lo wetakana tona atumitwe ni mundu me maindo na uno na atumitwe ni metha imwe thini wa kanisa na ni choir member ni member thini wa choir ya kanisa uyu wa Redemption Ministries choral group of daughters of an kana thini wa kanisa uyu wa SDA kuyangaliko cia utawala county Nairobi na yu mundume uyu ukwetwa Lucas Ochieng ni wona mombie acid Claire anatembe tena munyanya menukite indi Lucas oka amomba acid wetekana twana atumitwe ni Elvis Opio ula ni mundume otwanite na ciana ile na indi ni fellow choir member na yu wetekana ta no maondo mama benzi wetekana ndi zinota wa mwenda na yu amulea na yu nichikutumi onethe yeka amutumanie mundu amombe acid huni wende na kukwata uiti sibitali na ke mwisililwa uyu uloku wetekana ta una mweke kana tona mombie acid no vikiwe kotini wa kana no ndana bafika kotini no siwa kisiseni cha polisi cha Kibera musini wa Ilovi thangu ya 13 ya The Standard isome mauvo asu vo kwa withia na inde twivika bau thini wa ukunikili wa mathangu ithangu ya Daily Nation na ithangu ya The Standard kwa uketha weli voti ukwenda kuisomea na uwe kwatie mathangu ikenda kesethia ni wesomea kwa withianu mauvo asu na inde kilungu cha amuka nikiendeye nitha ndi ciokethia na ndiambo tungia muvea lama ende na kwatia pe muno gwitwa mweshi mwende ya cia good morning ni ovata asia na ke William Mutinda ya cia ngaleko cia kionyweni masi metambo yukite nesa na muvyano ndo akwithe wende na kuseisya mutongo TV kilunguni kichu cha amuka kiokoni cha umundi na indi museisya mwendo ni wa saa ili ningu thandi ciokethia na ukava wa muthia wa kilunguki cha amuka balatu thatu ikomana na tongo ikivathukanganyo kuma vaile mbetani itu ya ukamba tuinanisia maundu ala maende no kitika vande itu ya Kenya na ukambani witu na umundi twithi wana moteti umwe wa chama cha UDA kuma county ya Masaku etawa Innocent Musumbi twithi tuinanisia maundu ala maende kiwanzani cha ki uteti kuundu kathivasa ni ngosio kedia